Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse amaro y'Imana kandi tubahikaze inshuti nemwe bakunze biganisha kuri Tarsis Hope Ministry TV. Tubahikaze muri kino gice gikurikiraho tuje mu mwanya wo guhimbaza Imana no gutazira nk'ibisanzwe ni protector kingiwe muteramanye, ariko kandi hari inyuma ya kamera mu ruhande rw'amasanamu ndi kumwe na Wiso B, kandi ku rundi ruhande ndi kumwe n'aba baririmbyi. Tutariki ibiganza turamukanye tuvuga tuti shalom shalom shalom. Nuko rero uyu mwanya tugiye kwinjira mu kanya keza ko guhimbaza Imana no gutazira. Hariya ku ruhande rw'iburyo bwanje ndabona Iva yiteguye. Iva, umeze neza? Ndashima. Sawa, nta majambo menshi ndabanza kukubaza, ndi sure ko witeguye, eka tutazire. Murakoze cyane. Ugishingo cyo kwiyebura washize indirimbo nshya, ugishingo cy'ikiganiro washize umunezero, abahora bariko bararira bariko baratwenga, bazanye indirimbo zishimwe baterane mundu nyeshi mugishingo cyose, mugishingo cyo kwihebura washize indirimbo nshya, mugishingo cy'ikiganiro washize umunezero, abahora bariko bararira ubu bariko baratwenga, bazanye indirimbo zishimwe baterane
abumva ko bafite imbaraga nagomba tubanze duhimbaza Imana tubikunze tubikuye ku mitima yacu kuko numva ko menga turiko tubikora menga siko turi. Amen. Reka ndagusabe wewe wese ahuri ebana wumve ko twaje guhimbaza Imana kandi tubikora tubikuye ku mitima yacu. Okay, duza gati. Tia ngoma tena. Tunashobora gukomera amashyi umwami wacu. Batunyarukiriza ingoma aho tugeze n'ukumva ingoma inyaruka kwana. Boya
dushima imana haleluya Ngwino ngwino shengero dushima Imana haleluya abaririmbyi muze dushima imana haleluya Ngwino ngwino shengero dushima Imana haleluya dushima imana Haleluya. oh ngwino ngwino Haleluya. oh ngwino ngwino Haleluya. dushima imana Haleluya. oh mubaye Haleluya. dushima imana Haleluya. oh mubagowe Haleluya. dushima uwera Haleluya. oh ngwino ngwino shengere dushima imana haleluya Ngwino ngwino shengero dushima Imana haleluya ngwino ngwino baririmbyi dushima uwera haleluya Ngwino ngwino shengero dushima Imana haleluya dushima imana Haleluya. dushima imana Haleluya. dushima imana Haleluya. dushima imana Haleluya. ngwino ngwino shengero dushima imana haleluya 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 marira wahinduye umunezero Ahara marira wahinduye umunezero ahari Ahara marira wahinduye umunezero ahari Ahara marira wahinduye umunezero ahari Ahari marira wahinduye umunezero ahari marira wahinduye umunezero wahara amarira wahinduye umunezero no muririmbyi aravuga ati mana si rimwe kandi si kabiri si gatatu si kane si gatanu reka si gatandatu si karindwi si umunani si icenda si icumi si cumi na rimwe si cumi na kabiri ubwo amezi 12 nkabanda yarangije twinjiye mu mwaka urumva amezi 12 aheze urumva si rimwe kandi si kabiri twagumye tubona ineza y'Imana nino ndirimbo duce dusozera ko ikiganiro cacu cyo guhimbaza no gutazira Imana cyo kuri uno munsi dushimire we wabanye natwe kuva mu ntango kugeza hano turangirije dushimire wadufashije mu rwego rw'amasanamu ni Wizo B kandi dushimire no gwaruka twateramanye tubike banure tuvuga tuti bye 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 ciao ciao Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.